Mi kawai ke khubor ke basngo pelaba bawa aktor Allu Arjun baak ke film Pushpa tu ulsha kem haki polis jong ka Hyderabad. Kubulai pi pelok pujar berok juga sannya kene kesini rajonga kermen bapidon nak kemet koi bakia. Te pelok mentak video ini pej ya kene khubor basha kem Allu Arjun nagai kedau bawa Allu Arjun usha kem. Te perlu ngangai berok pi tip bawa aktor Allu Arjun udai uwe ki aktor napok keri India jongi upa nampa haistilup ke pertai. Pat mentah rangsian udang surilis ya kawai ke film ke batama ke jong ukata ke dai ke Pushpa tu darol. Pat kene ke film kaya yeu bahas tiluk ke pertai kamtam hapo jong keri India ke jongi kaya yeu bah. Tangah kan rusngi kene ke film ke kamai hadu cicar kelut keka. Di parlok kat ba kene ke film Pushpa tu kadang ya yeu bah ndre mentah lami ke kubor bawa aktor Allu Arjun ula syakam dagi polis jong ke Hyderabad. Kadau kejing sakyam jong aktor Allu Arjun kadai halo kejing jak bas musti bal jah ketu kesengi Southrik kapor balik special screening ya ke film Pushpa tu darol ha sendia Twitter. Kumta namar ba kejing pun pelat kibriu bawan page yo aktor Allu Arjun hakane kapor lami kejing kurma. Kumta kene kejing diaru kala jah hakane kapor bai wei ithe samlai benang lai phusnem tam karata ila khalat pat sangut ke bam sao. Kumta ki polis kila register kes yo aktor Allu Arjun pada yo try jong kene ke Twitter. Anda heden kene ke jingja aktor Allu Arjun ula pempawe kata ke jing snusi bar ke jing ngulem ke jong bar lai du absan lak ka sa kene ke longying ke pasiem ya kene ke jingja ke snusi. Anda minta ke sinipat demi kewe kubor bawa aktor Allu Arjun ula sakem haki polis jong ke Hyderabad. Kumbang yo iya kene video ki polis jong ke Hyderabad ki wan haying jong Allu Arjun kat ba udang disya. Henry Heden kejingi keren katukar ne aktor Allu Arjun ulek pat cepo jong kali jong ki polis ulek lang bat ki polis.